kimi ukuthi ngithi Lucifer noma ngithi fire ngimemeza labe ngibathandayo labe ngazi kahle ukuthi ngisebenzisana nabo ngokamoya. Uma ngithi fire ngiza kuwe angenzi ngesandla singenawo amaringi, ngenza ngalesi sinamaringi because ngiyathi sona esi-operator lapha uloku uyabhala makaqeda uyachipta makachipta uyaqhubeka uyabhala makabhala la phansi la bhale khona kubhalwe Gogo Scotty. Jesus loves you. Hey. So la phansi ngaphezulu ngithi bekabhale Joyce lapha uyachipta man. So la aloka bhala khona it's a language engi-understand but spiritually iyeza kimi kubhalwe Gogo Scotty. And uJesu akakhulumi ulokhu uyabhala phansi. And then angithi manje la ngibhalile la. Yeah. Mawufika ezulwini ubona uEnigma uzombona phethe incwadi Elso raging emkhathini. Ngantshela ngathi in the kingdom of darkness lapha phezulu over the sky there is a demon on the cross. Nginitshela last time ngathi kune demon balibeke esiphambanweni. Intambo le ngisuke ngilengise imvu le. Umuntu usuke ela ngaphansi siyayinquma imvu ngalenkathi ngiyinquma imvu igazi lemvu leli lophela phezulu kwakhe. Ngoba lophela phezulu kwakhe ngathi isikhathi kusuke kunamabhakede asuka khona la azohamba ayela kuhlanjwa khona. Bese uphinde uyabuya futhi uphinde ubuya la. Ngizomfaka lezo nhlanga lezo kusuke kufanele kube umfake ngazo. Isithwalo segazi angisebenzisi la ekhaya and angisivumeli abantu basithathe. Ngiyam-advise umuntu ukuthi akabe aware ukuthi lento ayenzayo namhlanje ngoba exhelelwa ngemvu. Uyochela until end uyoze offer achela izimvu. Lezo zimvu lezo kuma zimphelela noma angasachelanga ngale date okumele axhele ngayo izoyichelela lo mnumzana because lento isuka ifakwe kuwe emzimbeni izoyichelela iyogcina ishaya abantwana uzokuthiwa ingane lo baba ziyafa mayishaya abantwana iqede egcekeni ishaya unkosikazi ukubhala konke iza kuwe mnikazi wayo makhamba wena sekuphela wonke umcebe bewuthi unawo. Ayikho la ekhaya indlu yodokolosha ile baba uMthemba ashona ukuthi mase kunento ethintana nodokolosha obviously kusuke sekubuthakatha. Uma usebenza ngokwedlozi njengoba sisebenza ngokwedlozi singodokotela udokotela akawuphathi udokolosha. Ake ngenze example uza la ka Dr Mkhulu uzothwala ngifike ngibamba ibhokwe noma ngibamba igusha ngithi ima ube attention ibanjwe legusha ixhelelwe kuwe la emzimbeni inqunye igazi ligeleze leli gazi angubeke esithobeni awulihlambe awulisuli kanje uma liza la you must drink that blood ufuna uliphuze uyabona ulidonse leli gazi akuhlatshwa kami ndedwa ingakaze ngifelwe kuze kube namanje umndeni wami solo uyaphila amakhosikazi ami wonke sola khona oyi6 akaze ngifelwe noyi1 umuntu ngenkathi manginquma imvu ngimthela umuntu ngegazi ngilandela igazi la kuthiwa igazi lemvalo. Ngantshela ngathi in the kingdom of darkness lapha phezulu over the sky there is a demon on the cross. Nginitshela last time ngathi kune demon balibeke esiphambanweni. Wow. That is the second line of initiation. We make those. You eat the food. Now we start teaching you demonic healing. How to heal using demons. Wow. You know, there's a spirit, which is the spirit of the dead. We call it Santa Magwe in the spirit. This is a spirit that is used to heal. Isithwalo into ngayona into yasekhaya. Yila uvuselwa khona either isipoki ongasonisa la ekhaya. Esithi mase sifika bese siyaphatha sigcine sesithulisa ngisho idlozi la ekhaya. Mase uvusela isithwalo kuyehlukana kuyenzeka sivuswe ngezilwane kwenzeke futhi sivuswe ngento ethize ngomuthi kwenzeke sivuswe njengoba abanye babe novududu benemkhovu mayifuna ukuxhumana nabo afuthe lolu vududu. So isithwalo akuyona into entsha into yasendulo eyayivela ikhona. Umehluko ukuthi abantu basendulo ababethwalisa kwakube neqiniso esikhathini sasendulo nje yonke into yayenziwa ngeqiniso. Abantu abathwalisayo babengahlala ekhaya ngoba baphethe into ngayona into yasekhaya. Babehlala emigedeni emahlathini
kube nezindawo ongahanjwa kuzona njengoba noma besikhula bekuneyindawo okusho ukuthi lapha kuhlala imkhovu yakasibanibani